Beatrice Njoa għandha 40 sena u hija ta' 3 tfal, Faith, Nathan u Emma. Beatrice għaddit diversi messaġġi ta' kuraġġ waqt il-vjaġġ tagħha f'dan il-konkors fosthom wieħed immirat lejn in-nisa kollha li jispiċċaw vittmi ta' diskriminazzjoni. Fisret il-femmiċidju bħala l-ar forma ta' diskriminazzjoni li ħabtu wiċċhom magħha n-nisa fis-soċjetà u stqarret li hi wkoll kienet vittma tal-vjolenza domestika u ta' abbuż sesswali. Qalet li meta persuna tkun irrispettata ma jiġrux dawn l-affarijiet filwaqt li esprimet il-fema li n-nisa fis-soċjetà jinsabu fit-triq biex dawn l-abbużi jifqulhom. Beatrice qasmet ukoll l-esperjenza tagħha u dak li għaddiet minnu meta f'perjodu diffiċli f'ħajjitha kienet tweġġa lilha nnifisha. Stqarret li kull darba li tħares lejn ulieda jfakruha fir-raġuni l-aktar importanti għaliex għandha tibqa' tgħix. I self-harm. I'm not proud of it, but I'm standing here opening up about it because it's something that I think a lot of people go through and they never have the courage to talk about it. So I did it, and when I look at my kids, they made me realize that I had the reason to keep living and to keep going on. So for me, it's really important that they are here because they admire me a lot and they are extremely proud of the lady, the woman I'm becoming today. Beatrice Njoa se tirrappreżenta lil Malta fi 73 edizzjoni tal-konkors Miss Universe li se jsir fil-Messiku f'Novembru li ġej. Dal-ispettaklu huwa segwit minn aktar minn 9 biljun ruħ f'120 pajjiż. Beatrice Njoa twildet il-Kamerun u hija fost l-akbar parteċipanti fil-konkors Miss Universe. Dan wara li mill-edizzjoni ta' din is-sena l-Miss Universe Organization neħħiet ir-restrizzjoni tal-età għall-kontestanti. Qabel setgħu jieħdu sehem biss nisa ta' bejn 18 u 28 sena. Tneħħew ukoll ir-restrizzjonijiet fuq it-tul u l-pis tal-parteċipanti. Jistgħu wkoll jieħdu sehem nisa miż-żewġin u nisa bit-tfal.